Postoji trenutak u životu u kojem čovjek mora popustiti, zar ne? Ljudi mogu imati mnogo novaca i biti nesretni. Dobro, Herman. Odlazim, malo je kasno. Moram natrag u hotel. Koji bogat miris. Domaća kuhinja. O da, piletina sa šampinjonima, Olga kuha. O, koji bogat miris. Želiš ostati na večeri? Ne mogu, ne. Zašto ne? Bolje to nego da jedeš sama u hotelu. Dobro, dobro kad si me pozvao, ali samo zato što i volim piletinu sa šampinjonima, ne mogu to odbiti. A osim toga volim večerati s obitelji. Mislim, s tvojom obitelji. Odlično, reći ću Olgi. Naravno. Cada historia es una razón para estar juntos, para creer, para que suene nuestra canción. Dobro pjevate. Oprosti, ti si to napisala? Da, za studio. Sviđa mi se ova pjesma, pogotovo ovaj dio. Hoćeš li mi to otpjevati? Da. Hoy somos tantos, hoy somos más, hoy más que nunca puedo volar. Todo vuelve a comenzar juntos, sin mirar atrás. Siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy. Da vas upoznam, Esmeralda, moja kćer Violeta, Esmeralda. Drago mi je. Također. Odi oprati ruke, uskoro ćemo jesti, požuri. Anđi, vrati se. Moramo razgovarati. Esmeralda? Gdje si naučila svirati klavir? U konzervatoriju. Večera je gotova! Gotovo je, idemo jesti? Da. Jako dobro sviraš. Hvala ti puno. Velikodušna si. Da, kao njezin otac. Da. Daj. Idemo. Da. Ne mogu ništa pronaći. Anđi, dođi k meni. Koje iznenađenje. Kako to da si došla? Bog, došla sam u posjetu. Kako si lijepa, divna si. Kakva je to glazba? Koja je glazba, draga? Glazba koju čujemo, Olga. Kako misliš koja je muzika? Radio, upalila sam ga. Ma malo prije, nemoj ići tamo.